Tökünden ıtıktavallах көрөчүлөр. Дебиге бу сетини ыйбыт оттото болла. Бачаңыл ота республикадан бартыгы да жenti кынада сылас турда, үддан турда. Онун булырыңы сылыгытта кайдар этеңнак болла. Онун же билигин иннебитигер өссө кайдах күн жыл турарын билсек. Кийин улустарга та билигин хүрдагын онтон сен тымныянара түңөттүгөр. Та билигин даганы бу ая конуңунан келерин эле сагылынтыгыр эме тымныйга 32-33 градус болу. Онтон неделе тоттан сагала түңөттүгөр 35 градус, күнүскүтө сүйбага 9 градус болу. Онтолог бүтүдүн сагана 4 градус тымныйга кийин улустарга. Онто билген улустарга боллагына ме температура билген сылас турар кинерге ол кынан барантан бу неделе тоттан келер неделе тоттан эме 36-35 градус тымныйга күнүскүтөр бола сүйбага 9 градус болууга. Онто неделе бүтүдүгөр эме 39-30 градус тымныйга. Онон же билүд улустарга эме тымны иерден текнада. Онтон соғырулу арқа улустар бұдыға саамы антон биға сылас улустар бұдыға өліқіме миліне оны ленскай улустарғар, білігін дағаны алдан онын ергірі улустарғар, күндерлеме тымны егер. Оның балағаны бұл неделе саңылынттан сағалан 30 күнішкітігер сүлбе 5 градус болуға. Онтон неделе тұрды сағаны 30 сүлбе 7 градус болу. Онтон бүтін сағаны әме қыратық сылыянылыға бұлыт кәлен, ол күді сүлбе 6 сүлбе 4 градус болуға. Онтон жаңы улустарга тийдак битне жаңы улустарын дигеттон температура ме верхианская гатта самай тымны улус бутугар билигин даганатын ары даганы торкулук уруккалар голата галастырар. Ол күдү колобура билигин кинерге бу неделе сагалынтыгар 33 түйүнгүтүгер күнүскүтүгер бола сүйбе 9 градус болуга. Ол кына неделе тоттан метымныян барга манна түйүнгөт градуска жоготуга. Оны күнүскүтө 34-35 градус болуга. Ол кына неделе битүтүн сагана ме ары даганы сылгенлыга манна 33 күнүскүтүгер 32 градус болуга. Онто халымайын дигер улустаргар болланы билеген манна атын улустарга кол болду токкамия ары даганы сымнагыс турар. Ол күдү колобура билеген түйүнгөттүгөр 32-33 боллаганы күнүскөттүгөр сүлбе 5 градус бола турар. Оннотан неделе тотун диги метымныян ылыга этесиреде диги болара болу 33 градуска түйүнгөттүгөр күнүскөттүгөр сүлбе 9 градус болу. Ол гана неделе бүтүн саана былыт келия, ол былыт келитигер түйүнгөттүгөр сүлбе 9 градус болуга. Онота биха Арктика эңер улустар бытыгар эти өлөн анабыр оны текси улустарыгар. Бу самы биха ме тылырар куура тымныр оны манан беги температура бахарылар улустара. Онан киндерге ари даганы бу сымнаңа соғыс болуа, киндерге түйүнгөттүгөр сүлбе 7 градус болуа, сүлбе 5 болуа. Ол кынаман неделе битүтүн сагана ме манна сылыйыга. Онан же бу келер неделе бит биха сетени ыйбыт самай метүмүктүр күннөрө үйнүнөр. Ол кынан баран ырагы 15 конуктага көрөрө боллакка, 15 конуктага көрөрө боллакна опсайны сетени бүтүтүгөр улустарга бардыга тымныян түүнүн 4 градус тымная. Чеген чебдик болун аныгыскы эфирге көрсөккө дери тускул.